Mai ka huayna ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biaktin reinait la mai thon riu dare. Asai January the rik treat na kathum kum singnay na treat na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Tsap the call. Tamenglong January the rik treat na kanai. Manipur Chief Minister in Biren Singh kani katong cabinet ministers nun le. January the rik treat na kanai nung Tamenglong kau cabinet meeting kang kuang kan mekau dangka crore phaithum rikdai na chikyu point ringu na khatong projects root na tachatan kang Foundation Stone Linglau kan the. Foundation Stone Linglau kan mai projects pang khau tai Tamenglong Police Station khau Type 2, 3 khatni 4 tong quarter stand khang Tamai khatni Tawsem Police Station khau Type 2 khatni Type 3 quarter stand khang Kaimai Police Station khau Type 2 quarter stand khang kasau kane. Inbu na Tamenglong Bazar Chang High Rigid Pavement kani RCC Rui Bazar Chang Tan Kai Khang Kai Pundai National Highway Tamrut na Chanai Khari Tawsem Chang Hai Katam Khang IT Road Dailong to Palong Tan Khang Buning Meadows Di High Water Resources Pangkau Ecotourism Bam Kasiam Thau Khang Eclibia Model Residential School Tawsem Khani Palong Khau Tan Khang Working Women Hostel Tamenglong Khau Tan Khang Khani Bai Me Projects Azu Kasau Kane. Asai Indoor Stadium Tamenglong Multipurpose Hall Khau Cabinet Meeting Tatkay kan me khau tai Minister Govindas 1000 Minister Dr. Razen Minister Susil Dro Minister Dinku Minister TH Basanta Kumar Singh Kani Minister Kashim Bashum Kasau Kani Cabinet Meeting Khautai 12 Manipur Legislative Assembly John Session Sanai Hai February 3 Group Kum Singnay Nutrit na Pungu Khau Kahau Khang Ding Lau Kane Kumna Draft Manipur Tenancy Bill Kum Singnay Nutrit na Pungu Hai Approve Sukani Inbu na Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 Comprehensive City Mobility Plan Infal Kani Thobal Lam Khau Kaphian Kane. Asai Public Function Mini Stadium Apollo Ground Khau Tatkay kan me khautai Manipur Chief Minister N Biren Singh Rui Dilong Mai Nun Rui Manipur Khau Illegal Immigration Kwang Maita Paina Chiksin na Zawbam Khang Nai Thi Tuna Sakani Assam Kani Tripura Khau Illegal Immigration Rui Dilong Mai Nun Khangkung Maiti Lau na ba me khau Rui Ram Thai na bam khang kage nai thi tuna CM Rit Sakane. Tamenglong Khau Project Rut na tachat khang Foundation Stone Ninglau kan megan khautai Chief Minister Recontractors Koi ta tan goi kagan sa no loi lau khang kadi kani tilau me kagan lung khauta loi ngam lakni my contractors nun tu government on contract hai la lo maksi ni nu dei tuna Sakane. Lungning inthan na tanta ni me khang na contract hai ti khang karam put ni tuna ni Sakane. Manipur ko COVID-19 khani lat lu ri kagan pai na su aman thi tiki BJP resai me government ri Tamenglong khang developmental tan asak tu sin thau lau thi mi pang khau tai Tamenglong tu khong sang chang ta loi lau mai water supply schemes natural football ground ka zawi tu na Sakane. Kumna asai tong function khau tai Tamenglong khau project sui na padai ta loi mi tong inauguration ni sukani Tamenglong to Mahor Road National Highway pheka tamru na Chennai hai ram tong issued asang nai misang ri kagan asak su aman thi tiki mi hai sa mi lung khau loi khang government ri karam puni tu na Sakane. Mi tuang chang hai loi ye thai Guwahati tat khang Nagaland tat tau tat makna Tamenglong khau ri tat nu puni thi tu na Sakane. BJP government retan tan khang ding lau kan mai tai thu swai makna tan pat puni de kum na tan jong quality nai na tan khang subami tu na Sakane. Asai thong mung khau tai CM and Biren Rui District Hospital Tamenglong khau blood bank lau khang licensed Dr. Chambo Gonmai Health Director Manipur khani Dr. Maza Chunglu CMO Tamenglong khau insil lau kani Manipur Tongching District lung khau Tamenglong District Rui Rai Liang Mai Suna blood bank nai puni thi mi khang ta CMO Tamenglong Rui Centered kan state government ta tunku mai cham lau mi khau sa indau kane public function tat kai kan me khau tai HAC chairman Dingang Lunggang mai Tamenglong MLA Janghim Long Pan mai MLA Ibomcha MLA Santi Kumar Chief Secretary Prasan Kumar Singh Principal Secretary Arun Kumar Health Director Dr. Chambo Deputy Commissioner Tamenglong Dr. L Angshim Dansowa Khatni Tamenglong ton district level officers nun tribes strong leaders nun village authorities chairman secretaries public leaders kani job card holders azu rekwang kasa lau kane. Infal January 3 na kanai Pherzawl District Manipur khau Bangla Richter scale khau padai point kathu magnitude tan mai January 3 na kanai kum singnai na na pungu Tingsin Kwang the chat minute ringuna Chennai khau zai kan the preliminary reports thailai na Bangla tai kilometer rikdai inthuk mai thang zai kan tongi kumna epicenter tai na padai point riksruk na khat degree north latitude khani riksekiu na kathum point ru na padai degree east longitude khawi tu na Sakane Bangla zai mitai ri Manipur tong kabam gai me khau tau kani tiki mi tong cham hi ba mai lung khau tu su mai ka view kabang mai sam thu nai kan make New Delhi January the rik na kanai JDU Manipur Unit President
K Biren Singh Rui BJP late government machong inthak thi tuna sa indau kan mekho JDU Rui kabam khori lagan kan thi party's national spokesperson Rajiv Ranjan Rui cham khau ti thai kan thi Ranjan thailai na JDU Rui BJP late NDA ta Manipur khani India kapum khau machuang bam pani de tuna sa inthan padat kan thi JDU Rui NDA ta kapum tan ti tan khang karam bam pani de tuna sa kane Ranjan tonglat bam tai K Biren Singh Rui katong party BJP late Biren Singh government machong inthak thi tuna Governor Ajay Kumar Berla khau ti thai kan mitang ri State Unit Chief tai Rui JDU MLA Mohammad Abdul Nazir Rui Gwangni Mai Assembly khau opposition bench khau dung pani thi tuna sa kan tonge Governor Bella Khang K Biren Singh Rui tikan mai letter khautai JDU Rui India block ta machong dat pani thi tuna sa kan tonge kalan social media ko viral tat kan mecham khau Nitish Kumar Resai mai Janata Dal United Manipur Unit Rui N Biren Singh Resai mai BJP government machong inthak thi tuna sa kan tonge JDU Manipur Unit Rui BJP late government machong inthak khang sa indau kan mecham tai root na kanai Manipur Legislative Assembly twang Chennai me session February 3 group kum singnai na chui na pung khau tat kai khang asai Tamenglong khau cabinet meeting dung na la lau kan mekan khawi thai lo nu we Conrad Sangma Rui Zai mai National People's Party Rui Biren Singh government bu asak ma thang te Rui machong in tha kan chongi Manipur dong assembly election kum singnai na chui na kanai khau tat kai kan me khau tai JDU Rui sit charu khau zau ka kan chongi tiki bu asak tang JDU MLA kan pang Rui BJP khau good lau tat kan chongi in tau hai BJP remember Rick Chiruk assembly lung khau tamru na chunai seat nai na bami kumna Naga People's Front NPF MLA pangu khani independent kathum Rui machuang lau na majority khau bam chonge JDU Manipur Unit President K Biren Singh Rui Governor Ajay Kumar Bhala khau che hi kuna kan yutong internal developments kan political alignment nam khau salau kan chongi JDU Rui kan yutong MLA akhat namai MD Nazir ta tatkan mai assembly session ka opposition bench ka tidung kan mai chuangi tuna JDU Manipur Unit President ri sakan chongi tatkan mai general election ka Nitish Kumar JDU ri seat root na kanai ngam na BJP le alliance su kan chongi kum na BJP majority seat tong singtai tangkan chongi Guwahati January tarik chui na kanai Assam tong Kamrup district kau goi dawloi me video social media kau inpat ku kan metang Hatigaon police ri kan charuk tanim kan thi police senior officials telaina Chegaon area kau chabuan gan charuk picnic tat na goi dawloi me video namna social media Instagram kau inpat ku kan jongi kumna mi tong video lam kau Hatigaon police station Guwahati kau gan sagre police complaint sulau kan tongi tuna sakane kumna kan yu goi ru kau Bharatiya Nyaya Sanhita tong section khatni Assam Cattle Preservation Act kum singnai na chui na khat bangkau FIR register to laukan tongi mitang tari kan yu goi ta Chegaon area ko rinim na legal case te sin thau kan thi tuna sakane Assam kau goi zan tu mai tu think magi tiki Assam Cattle Preservation Act kum singnai na chui na khat bangkau Hindus Jains kani Sikh rui majority suna lungbam mai kilometers pangu radius goi khau goi dau mai ta think kan tongi Infal January tarik chui na kanai Manipur government Rui Chief Minister's Health Scheme Chief Minister gi Haksel gi Tenbang bang khaulung si mai khani differently able kan laknai inbu khangdang ka crore phainai riktachat hai sinsu tangthi tuna CMN Biren Singh Ri sakane Chief Minister Secretary tong statement helaina Chief Minister gi Haksel gi Tenbang scheme bangkhau cashless treatment hai dangka laknai benefits tilawam jongi tiki aside to state tong economic condition ga inbu kunaba melung khau dangka lakpungu hai tidat bamthi tuna sakane CMHT scheme hai January tari chui na khat kum singnai na rutna tachat khau te rika hau kan chongi kumna aside to mansai laknai inbu roi kadau cha mite la tau kan thi tuna sakane Washington January tarik chui na kanai US strong ringu Vice President JD Vance Rui Monday nung dai ot lakan mekhau kanau Usha Vance Rui Indian American Second Lady Railiang mai sukan thi President Donald Trump Rui Usha Vance sai kagan khang swang ningtinge kumtina kagan da Vice President khang kada dongbam nu we tuna sakane Usha Vance strong mentor Supreme Court Justice Brett Kavanaugh Rui kagan JD Vance da ot la megan khotai administer sulaukan chongi Usha Vance Shai Telugu Immigrants India Khori Kapu Radha Krishna Chris Chilukuri tai Aerospace Engineer kumna kapui Lakshmi Chilukuri tai University of California Kautan tan ba mai puye JD Vance le Usha tai Yale University Kaulo in samba mai kan khau ariu kan chonge Guest Jam
Sai January tarik treat na kathum kum singnai na treat na pungu khaw tarik ru na padai October khawri tarik treat na kanai October kum singnai na treat na padai khaw guest booking sulau mai serial number ching ru na sanai phai thum ru na sanai khawri serial number ching ru na sanai phai sruk rik sruk nga padai ngan khang insan pani kaman re phai skill ringu na padai point ringu NFSA napsam insan pani Atengba Center NFSA napsam tarik treat na kathum le treat na padai January khaw November butwang insan pani tilau meeting mi kanai lung khaw high card holder square re kagan le ting mi chana la lau pu allocation kathan hami kagan lau chuan khwang ru khore khwang thum ngan Tamenglong ting nai luan jaga bu tarik treat na kathum kum singnai na treat na pungu lau chuan kalan ting zin nai nai zingbang ting puk in than nei jaga bu tarik treat na padai kum singnai na treat na pungu lau chuan kalan ting zin nai nai zingbang ting puk in than nei Mai ka waina king in train na king lau me khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to rate chuan ku mai in that way asai khun tu cham hai khawring a lauti in chuan khwang ru makhai kai me gan rui king in sam da la kho khatni king lau mai ka thui rui like subscribe khatni share salau pdiu khang sang hoi mi tong thei chuan ku thei